dyan. Relax yun. Ito kaya. Hello guys, it's Ian. Lalain ka kung mata sa mukha ni. Sa mukha kaya to because it totally freaked me out. Kikalit lagi siya ni open and dulagid ko na expect ato. Buntag mo sa'yo din ako raisa din. It's 5 a.m. in the morning. So guys, wala na jud ko naka-video ganina kay late na gid kay ko, then nagulat na lang ta nga mula ang sakyanan. Actually guys, before I forget, this video is a travel vlog. This is not sponsored, but it's not sponsored kay own money ni sa akong igagaw. So, moadto to sa Bohol because moattend ta sa kasal sa akong igagaw. Best wishes and higit kayo. Tago magati. Ay, kapila dyan. Relax yun. Ito kaya. Wala ka dyan. Fuck, style no? Mula'y biyahe sa Cagayan, Friday. Kumakapilog dibo. Asok ko nila? So, we just arrived here at Pier Cagayan de Oro City. Then karon lang jud mi nahuman palit og ticket. Finally kay gahapon ni anime wala jud mi nakapalit og ticket, gabi kasaklap. So, naramong ticket, Light Ferries and uban ko sa kumig-agaw. Tak, G-Boy og si Shandy. So guys, kasabaan mi sa isa ka sita wag to sa iya ha. Basta isa ka babae nga he. Kuan lagi bawal lagi daw mag-video kay katong pag check up sa mga gamit. Bawal daw. Pero ay na may recently deleted. Oh my god, nana may Bohol, going namin. Oh my god. That travel vlog. So, karon na may kaabot sa barko na jud. Then, kringga mi ka jud kay nawala ang mga kauban. But, okay lang kay sure man mi nga makaatumig Bohol kay ang nasakyan is Bohol trip jud. And just to let you know guys, that I last went to Bohol when I was 4th year high school and way back 2015 May. So na-miss mi dito. And nakoy pakita sa inyo guys ang isa ka taong dugay na gyud kayo nga wala nakaadtog Bohol. Gaw. Ayaw. Kuan siya kay kuan 8 years or 10 years naman siguro na siya wala nakaadto. So excited na gid guro kay ni siya. Yes. Sa may lingi sa dari ikaw. Na? Asa mo yung maingon nga kuan kan mo ato nagtug Bohol after 10 years. Everything has changed. Excited na kay ka? Char no. Morning.
siya. You know guys, no, as what she said, lain lagi daw kaayo. Yes, it's true nga, lain kayo magsakay sa barko, no? So, you know guys, one way to consume your time is to manage your time by editing. You want to make your videos and upload it faster, then edit your videos and consume your time properly. Mas mo kaputi sa pansyan. Pares, tagal Ay, mas puti din siya. Luspat at chocolate. Okay. Sangit mo ka na. Okay, Jam. Lechon. Saan na? Tuna spread. I-introduce sila. Tuna spread. Fresh from Korea. Ngayon, kung naman galing siya yung trabaho, tingkuan na palaman sa tuan. Future. Ano pa future? Ay, Thank you sa Justin. Kung kumakadong mo sa video man siguro, matingala mo kaya yung manok ko parehas ako. Naman sabi sa bahan ko pero na yung manok. Pero kahit hindi lang mga 2:35 na kapin. Gamit ang maabot sa buhol. Kabla mo guys kung unsay nakapait sa among paglarga sa buhol karon is that finals karon sa mga college. And if you're watching, kung college student ka, No. you know the feels, bro. You know the feels. Nga, dagan kay requirements, dagan kay papers like her nga ni-absent kay. Unsay rason gani nimo? Vlogger. So, ayang reason is that namatay daw ang among isa ka relative. And that's insane, no? Oo na lang daw. So guys, what's awkward in vlogging? Because people are watching you and like, press ato nice car. You see that island over there, guys? Lag ka na, kanang bitang murag night clouds. That's all, guys. Doon na kay siya pero layo pa kita siya sa tinuod lang. It takes 1 hour lang siguro. No? Ayaw! Napagwapo malagi ka. Kapit naman kita. Oh, soon. Itong manok na akong gina-perminti ka kadunggan, nakitaan rin ako siya. Tara. Did you see that? Yes, so we arrived here in Bohol. Hi, Bohol. After 8 years. After 8 years. Ha? Tatanos? Ayaw ba? What the fuck? Uy, Precious, ayaw kang Gawas gapog or fish ani. What's Na, dire. Saan ni siya te gani? Tabugok. It's like small octopus. Tambugok. Tabugok. Tabugok ka. Only daw in Bohol. According to ma'am. Ay. Ma'am, lagi daw. Ma'am. Ma'am. Or Not your fish. mother. Another found. Another more beautiful. Wow. It's more gross. Lalo. Hala. Tambugo. Tabugok. Tabugok. Di ay bugok What's ko. na? Look, it's Makaw na. Adi, asin na ba? Di mo lihok.
Only in Duero, Maui. Yeah! Yeah! Yeah, yeah! Hi guys, we are here at Duero, Maui, Bohol, and we are here already at the house of my cousins. So, I think this is the end of the video. If you like my video, please like and subscribe. If you don't like and subscribe again. Bye!